जय जगन्नाथ। आज आम गोटे नुआ वीडियो देखिबा सहज उपाय अप्लाई करिया शिखिबा। जानी पारथिबे थंबनेल देखि रेसिडेंट सर्टिफिकेट केमते अप्लाई करिबा। रेसिडेंट सर्टिफिकेट अप्लाई केमते करिबा फुल प्रोसेस मु कहिबी आपण पूरा बुझी परिबे। रेसिडेंट सर्टिफिकेट बहुत काम लागुचे, जोठी भी आपण जिबे जॉब हो कि सरकारी काम हो सबू काम रेसिडेंट सर्टिफिकेट दरकार। ठीक अच्छे, आप रेसिडेंट सर्टिफिकेट घर रही केमते अप्लाई करेंगे तापर गोटे दिन माने आज रात अप्लाई कले कल सकाळे पाइबे एमती आइडिया आपको बतेबी। नुआ ट्रिक भी देवी कौ दिन अप्लाई कले आपको शीघ्र हो कौ दिन अप्लाई कले आपको बहुत लेट हम ये ट्रिक भी आपको देदेवी। मुझे ट्रिक देगी मु अप्लाई करे मोर निजर जनसेवा केन्द्र मु लोक मानू ये ट्रिक द्वारा अप्लाई करके दिए कौ दिन कले शीघ्र अप्लाई हो वेरिफिकेशन शीघ्र केमती हो। ठीक अच्छे, आज टॉपिक रेसिडेंट सर्टिफिकेट केमती अप्लाई करवा। डॉक्यूमेंट कौन कौन लगे रेसिडेंट सर्टिफिकेट अप्लाई करने। देखो गोटे कथा मुझे कहीदे रेसिडेंट सर्टिफिकेट अप्लाई करने आपड़ कौटी जा पड़ोनी, निज मोबाइल हो कि कंप्यूटर था आपड़ अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने डॉक्यूमेंट कौन लगे सब मेन डॉक्यूमेंट आउ किसी भी आवश्यक नहीं। मुझे जो डॉक्यूमेंट कहि से डॉक्यूमेंट देखिए आप गोटे दिन दी दिन आप अप्लाई करके पाइपर सैंक्शन हो किसी असुविधा नहीं, रिजेक्ट हबार नहीं मो प्रोसेस रे। डॉक्यूमेंट कौन लगे आप गोटे हाफ साइज फोटो मोबाइल उठे नि तो किसी असुविधा नहीं, प्लस आधार कार्ड आउ जगह पटा आपंकर जगह पटा जदि ऑनलाइन रे बाहर कर जगह पटा जोटा नेट पटा कहते नेट पटा यदि आप बाहर करने जानना ताले गोटे कमेंट कर दिंतु मु नेट पटा केमिति बाहर करा जिवो। जदि भी आपन पटा नाही हजि जाइछि मु आपन ना द्वारा बाहर कर देबी सिखै देबी आपन समस्त पटा बाहर करि परिबे। डॉक्यूमेंट कौन लगिला गोटे हाफ फोटो प्लस आधार कार्ड प्लस जगह पटा कि बिल पटा जो पटा हो पटा गुड दरकार। चलतु अप्लाई करिया फुल प्रोसेस मु लास्ट को भी आपन कहि देबी केमिति को समय कले आप सैंक्शन शीघ्र हो गोटे राति भितर हो। ठीक है, चलते मुझे लास्ट से जनइबी। प्रथम आप अप्लाई करने सर्विस प्लस गूगल मारे मोबाइल मारतु किसी असुविधा नहीं। सर्विस प्लस पर क्लिक करदे। ठीक अच्छे, तब देखो प्रथम मुझे हाइलाइट कर दूसरे। ठीक अच्छे, वीडियो को स्किप करंतुनी टोटाल देखो आपन को सेकेंड टाइम देखा पड़ोनी कौन सी वीडियो। ठीक अच्छे, देखो सर्विस प्लस देखो लोगोटा देखी पारे ये वेबसाइट की जी। देखो सर्विस प्लस पर क्लिक करदे। रजिस्टर केमती करेंगे मुझे रजिस्टर मोर पूर्व वीडियो में कही सारी आप देखिपारे मुझे अल्प कि हिंट दे दूसरी आप गोटे वीडियो जापर। देखो रजिस्टर लॉगिन रजिस्टर केमती करेंगे देखो रजिस्टर तो लिखाई तथा हाइलाइट कर दूसरी मोर टेंशन नबार नहीं। देखो रजिस्टर लिखाई से रजिस्टर पर क्लिक करवा। क्लिक कला देखो आसीगला एमली डैशबोर्ड ओपन हो भलसे देखो मुझे हाइलाइट कर दूसरी फुल नेम जगह आप निज ना देवे किसी असुविधा नहीं। आप गोटे आईडी क्रिएट कर गाँ सारा लोगों भी अप्लाई करेंगे किसी असुविधा नहीं। इमेल आईडी देदेवे जो इमेल आईडी आप देवे से आपंकर यूजर आईडी मन मन बनीज टेंशन नबार ना। ठीक अच्छे, तापर आप गोटे मोबाइल नंबर देदेवे आप निजर मोबाइल नंबर देदेवे आ पासवर्ड क्रिएट करदेवे। पासवर्ड क्रिएट केमती करेंगे मनकर आप ना देदेवे ना फास्ट लेटर बड़ देदेवे। देखो जमी मुझे कहीदे राकेश मो ना आर बड़ देदेवा राकेश लिखिदेव R देदेवे 123 908070 जहाँ भी देपारे दुटा लेटर देदेवे। दुटा लेटर नुह आप ना देदेवे R देदेवे दुटा संख्या देदेवे पासवर्ड बनीगला। तापर ये स्टेट चूज कर स्टेट लिखाई आप कौ स्टेट सिलेक्ट करदे तापर कैप्चर भरदेवे। ठीक अच्छे, कैप्चर भर सारापर ओटीपी मांग आप ओटीपी देदेवे सैंक्शन करदे बस काम शेष आप आईडी बनीगला। ठीक अच्छे, किसी भी टेंशन ना दरकार नहीं एमती करदे। तापर आसीजे लॉगिन कला समय आप आसीजे फिर मु पूर्व वीडियो को नहीं जाऊे मैंने फास्ट नहीं जाऊे आप बुझीपारे ठीक से। तापर लॉगिन ने क्लिक करेंगे। ठीक अच्छे, लॉगिन ने क्लिक कला देखो लॉगिन आईडी ईमेल आईडी मु कही देछि आगु लॉगिन आईडी आपन ईमेल आईडी प्लस पासवर्ड जहाँ देते से देदेवे। ठीक अच्छे, मुझे दे दूसरी देखो
तापर पासवर्ड दे देबे आपण जहां पासवर्ड देबा कथा दे देबे तापर कैप्चर कर देबे लॉगिन में क्लिक कर देबे आराम से किछ असुविधा नहीं मोबाइल करि पारे नो टेंशन क्वाड जिबार नहीं ठीक अछि तापर देखंदो म हाइलाइट कर दोछि आपन सुविधा हो देखिबे देखंदो एठी अप्लाई फॉर सर्विस एठी आपण क्लिक करिवे आ एटा जो व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन एटा हला आपण देख अप्लाई करला परे आपण एप्लीकेशन देखि परिबे ठीक अछि एठी भी आपण डाउनलोड करि परिबे आ भी जो मेल देबे अप्लाई समय से मेल को सैंक्शन नेला परे पीडीएफ पळेबो ठीक अछि चलंदो अप्लाई ऊपर क्लिक करियो अप्लाई ऑल सर्विस क्लिक कर दो देखो क्लिक कर साला पर इठी सब सर्टिफिकेट अप्लाई हो सब वीडियो रे भी कुहे एठी सब कास्ट रेसिडेंट इनकम तापर हमर लीगल हेयर सब सर्टिफिकेट एई गोटे जगह अप्लाई करिवे ठीक अछि देखो एठी सब देखि देबे देखो एठी आपनकर खोजिबे इनकम सर्टिफिकेट एठी देखो रेसिडेंट कोठी से खोजिबे रेसिडेंट खोजिबे को करे देखो तळे हमर बहुत गुडे देछि म हाइलाइट कर दोछि आपन को बढ़िया लागियो देखिया पे वीडियो को देखो किछ असुविधा नहीं किछि भी आपन को टेंशन होबा नहीं देखो ए जो रेड कलर दे देली एठी आपन 1 2 3 4 जो दिया छै आपन देखिबे प्रथम 1 रे नाही रेसिडेंट सर्टिफिकेट हम 2 के जिबा 2 रे देखो लीगल लेयर ओबीसी आ देबे रेसिडेंट सर्टिफिकेट नहीं तळुटे पळे 3 पळे 3 रे देखिबा 3 रे नाही 4 को जिबा 4 रे नाही 5 रे देखिबा देखो 5 रे रेसिडेंट सर्टिफिकेट 43 ऑप्शन रे रेसिडेंट सर्टिफिकेट आपन डायरेक्ट ए जो सर्च बार अछि ए जो सर्च बार अछि सेमी देखि देली आपन भी सर्च बार टाइपिंग कर देबे रेसिडेंट सर्टिफिकेट जो सर्टिफिकेट दरकार एठी टाइपिंग कर देबे आपन पळेसी एमिति भी करि पारे सेम भी करि पारे किछ असुविधा नहीं देखो रेसिडेंट सर्टिफिकेट एठी क्लिक करिवे क्लिक कला परे देखो ओपन हो आराम से ओपन हो गला मोबाइल भी जेमिति आसीबो कंप्यूटर भी सेड आसीबो मोबाइल रे आपन डेस्कटॉप मोड करिकि चलै पारे किछ असुविधा नहीं देख पारे रेसिडेंट सर्टिफिकेट ठीक अछि तापर देखो मो फास्ट आपन को हाइलाइट कर देखि दोछि तापर हम फिल अप कर देब ठीक अछि देखो देखो एठी आपन श्री कुमारी मिसेस एठी सिलेक्ट करिवे जहार जा करिवे तापर जहार अप्लाई करसंती तार ना एठी देबे देखो प्लस एठी फोटो अपलोड करिवे हाफ फोटो अपलोड करिवे जेंडर सिलेक्ट करिवे मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करिवे ठीक अछि एज सिलेक्ट करिवे आधार कार्ड सिलेक्ट करिवे फादर नेम सिलेक्ट करिवे मदर नेम सिलेक्ट करिवे मोबाइल नंबर देबे तापरे ईमेल आईडी देबे ए जो ईमेल आईडी देबे ईमेल आईडी चालू थिबा ईमेल आईडी देबे कारण ए ईमेल आईडी ही पीडीएफ पळे आसीबो आपन को पोर्टल डाउनलोड करे आवश्यक नहीं एठी आपन मेल आईडी जोटा दबे भलो मेल आईडी देबे बा जहार अप्लाई करसन ताको दे देबे ताको मोबाइल डायरेक्ट पीडीएफ पळेबो कोटे दिन भीतर पीडीएफ सैंक्शन नहीं गला परे सर्टिफिकेट पळेबो किछ असुविधा नहीं देखो मु फिल अप कर दो फिल अप करी नेक्स्ट स्टेप बताऊ ठीक अछि देखो एई भली भाबरे फिल अप कर देबे श्री दे देली ना दे देली फोटो अपलोड कर देछि मेल अनमैरिड एज दे देबे सब मदर नेम फादर नेम मेल आईडी उसे दे देबे ठीक अछि तब नेक्स्ट तळो जिवे तळो गला परे मु हाइलाइट कर दोछि तळो गला परे आपण एठी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करिवे तहसील सिलेक्ट करिवे विलेज सिलेक्ट करिवे आरआई सिलेक्ट करिवे ठीक अछि तापर एगुरा मैंडेटरी नो जो ये रेड जगह अच्छी देखि पारथे ये रेड जगह सब मैंडेटरी आपण तथा फिल अप करते किछ असुविधा नहीं देखंतु थाना दे देबे पुलिस स्टेशन जोटा कोंदी तापर पोस्टल पोस्ट ऑफिस कोड आपण दे देबे तापर पिन कोड दे देबे ठीक अछि इथे देछि आपण मोडियर कहि दोछि आपण जो जगह रे अछंती से केते वर्ष जगह आपण रहिलेनी केते दिन हेलानी आपण एटा मेंशन करिवे आपण केमिति करिवे मोर आईडिया दे दोछि मन कर आपण को 22 एज छै आपण एठी दे देबे 21 वर्ष दे देबे 21 लिखि देबे एठी गोटे 8 मास 9 मास 10 मास इन पके देबे किछ असुविधा नै तादरे आले किछ नै किंतु पकेबे अधिक दिन जेंदी आपण 22 वर्ष आपण को एज माने आपण 21 खंडे पकेबे ठीक अछि मु फिल अप कर दोछि फिल अप करी आपण देखो
ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିଦେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି 21 ବର୍ଷ 9 ମାସେ ବ୍ଲକ ତହସିଲ ଆର୍ଆଇ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଏମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ତଳକୁ ପଳେଇବେ। ତଳକୁ ଗଲା ପରେ ଏଠି ଦେଇଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଲେଖିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଦେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କ'ଣ ଲେଖିଛି, ସେମ୍ ଆଜ୍ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍। ଯେଉଁ ଉପରେ ଆମେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯେଉଁ ସେଭ୍ କରିଥିଲେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯେଉଁ ସେ ଲେଖୁଛି ସେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏ ଆଡ୍ରେସ୍ ସମାନ କି? ଯଦି ସମାନ ଅଛି ଆପଣ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରି ଏସ୍ରେ ମାରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସମାନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ନୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ବେଟର୍ ହେବ ଆପଣ ସେମ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି, ଏଇଠି ଏସ୍ ମାରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେମ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ତଳକୁ ଆସି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ରେଡ୍ ସର୍କଲ୍ ଦିଆହେଇଛି ଏଠି नो ଛାଡ଼ିଦେବେ, କିଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରପୋଜ ଦିଆହେଇଛି, ପ୍ରପୋଜର ମତଲବ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ, କି କାମରେ ଲଗେଇବେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ଦେବେ, ଆପଣ ଜବ୍ ପାଇଁ ଜବ୍ ଦେଇଦେବେ, ବା କିଛି ଲୋନ୍ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଲୋନ୍ ଦେଇଦେବେ, ଯଦି କିଛି ହେଲା ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟଡି ଦେଇଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ପକେଇଦେବେ, ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜ ପକେଇଦେବେ। ମୁଁ ପକେଇ ଦେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ପକେଇଦେଲେ ଜବ୍ ପାଇଁ, ପ୍ଲସ୍ ତଳକୁ ପଳେଇବେ। ତଳକୁ ଗଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ପ୍ଲେସ୍ ଦେବେ, କେଉଁଠୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ପ୍ଲେସ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବେ। ଆପଣ ଗାଁ ନା ଦେଇଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆଇ ଆଗ୍ରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇ ଆଗ୍ରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତାପରେ ତଳକୁ ଆସିବେ। ତଳକୁ ଆସି କ୍ୟାପଚର ଫିଲ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ତାପରେ ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବମିଟ୍ ଅଛି, ଏଠି ମାଉସ୍ କର୍ସରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏଠି ସବମିଟ୍ ଅଛି। ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତା ପ୍ରୋସେସିଂ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ସ୍ପେଲିଂ ଭୁଲ ହେଇନି ତ, ଆପଣ ଏଇଠି ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିଦେବେ। ମୁଁ ବି ଦେଖିଦେଉଛି। ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଏଡିଟିଂରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସେଇଟା ସଂଶୋଧନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ବି ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଦୁଇଟା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଆପଣ ସେଇ ଦୁଇଟା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମାରିଛି, ଅଦର ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମାରିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟ୍ରିକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେବେ। ଏଠି ପ୍ରଥମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଇଦେବା ROR, କପି ଫର୍ ROR। ROR କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ଜାଗା ପଟା, ହେଲା କି, ସେଇଠି ଜାଗା ପଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ RORରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ROR କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ଏଠି ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ROR କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ROR ଆପଣ ରଖିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ତାକୁ PDF କରିଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। PDF ଯଦି କରିପାରିବେନି ମୁଁ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଗୁଗଲରେ ଯାଇକି ମାରିଦେବେ JPG ଟୁ PDF। ଯଦି ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବେ JPG ଟୁ PDF କରିଦେବେ, ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍కి ଯାଇକି ଆପଣ PDF କରିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋର ନେଟ୍ ପଟା ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ରଖୁଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ROR ଓପନ୍ କରିଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା, ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଅଦର ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଦର ସେଇଟା କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେମ୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ଆପଣ ଏଠି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲେଖିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲେଖିଦେବେ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲେଖିକି ଏଠି ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ସ୍କାନ୍ କରିଥିବେ ବା ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବେ, ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଉଛି, ହେଇଗଲା, ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେଭ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଭ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ROR ହେଲା କି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହେଲା କି ନାହିଁ। ତାପରେ ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ, ଯେଉଁ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ 5/1, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, 15/1/2024 ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ମନେକର ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ ଦେବି ଏବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନ ବାହାର କରିଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ବାହାର କରିଦେବେ। ସେ ସମୟ କ'ଣ ପ୍ଲସ୍ କେଉଁ ଦିନ କଲେ ଆହୁରି ଶୀଘ୍ର ହେବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରିକ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଉଛି, ଭଲସେ ଶୁଣିବେ, ମାଇଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୁଣିବେ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଲା ଆପଣ ଖାସ୍ କରି
ରାତିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ରାତିରେ ମାନେ 8ଟା 9ଟା ବେଳକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି, ଏବେ ହେଇଛି ଟାଇମ୍ 9ଟା 10ଟା ହେବାକୁ ଗଲାଣି। ମୁଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଯେଉଁ ଆପଣ ତହସିଲଦାର, ଆଡ଼ିସନାଲ ତହସିଲଦାର ହଉ ହେଲା କି, ସେମାନେ ଏବେ କିଛି କାମ କରନ୍ତିନି, ଏଇ କାମ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏବେ 9ଟାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସେଠି ପଳେଇବ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗସନ୍ କରିଦେବେ। ଗୋଟେ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, 100% କାମ ଦେବ କୋଉଟା ନା ଆପଣ ଶନିବାର ବା ରବିବାର ଏଇ 2ଟା ଦିନରେ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଇନକମ୍, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କି ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହଉ, ଆପଣ ଖାସ କରିକି ଶନିବାର ରବିବାର ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ 100% ଯଦି ଶନିବାର ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ରବିବାର ହେଇଯିବ ବା ସୋମବାର ହେଇଯିବ, ଯଦି ରବିବାର ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ସୋମବାର ହେଇଯିବ କନଫର୍ମ। ଏଇଟା ମୁଁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଇଟା ନିଜେ କରୁଛି, କରିକି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଉଛି। ଏଇଟା ଏ ଟ୍ରିକ୍ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇ ନଥିବେ। ମୁଁ ଏକା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଟ୍ରିକ୍ ଦେଇଦେଲି। এটা ବହୁତ ବଡ଼ ଟ୍ରିକ୍, ଏଇଟା କେହି ବି କହିବେନି, ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଖାସ କରି ଶନିବାର ରବିବାର ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ କନଫର୍ମ ହେଇଯିବା କଥା ଥୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ନିଜେ କରୁଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ଏଇ 2ଟା ଟ୍ରିକ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା 100% କାମ କରିବ। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଆପଣ କେମିତି ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଖିବେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଭିଉ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ କହୁଥିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, এই ভিউ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଗେଟ୍ ଡାଟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କୋଣରେ ନୀଳ କଲର ଗେଟ୍ ଡାଟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଯେତିକି ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ଏଠି ଡିଟେଲ୍ସ ପଳେଇ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫାଇ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଲିଭରି ଲେଖିବେ, ଏଇଟା ହେଲା କି, এটা লিখিব। যদি আপনার রিজেক্ট হয়েছিল তা রিজেক্ট হয়ে যাব। ঠিক আছে, এমনি লিখিব। দেখুন তারপরে এমনি সব লিখিব। ঠিক আছে, আপনার দেখিপারে সব এমনি দেখিব। ঠিক আছে। ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, କୋଉଟା ଗଲା, ମୁଁ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି। ଦେଖିବେ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଏବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କହୁଛି, ମୁଁ ଏଇ କିଛି ମାନେ ଏଇ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ଆମର କି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, SCBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ୍ ଆପଣ ଦେଇଦେଉଛି। ମୁଁ ରାତିରେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିଥିଲି, ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖିବାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସେକ୍ସନଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କେବେ ହେଇଛି, ସାଙ୍ଗସନ୍ କେବେ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା SCBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, ସବମିଟ୍ ଡେଟ୍ 3/11/2024। ମୋତେ 4 ଦିନ ମୁଁ ରାତିରେ କଲି, 4 ଦିନ ସକାଳେ ବେଳେ ମୋ ମେଲ୍କୁ ପଳେଇଥିଲା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଆପଣ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିବେ, କାହିଁକିନା ଏଠି ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ଦିଆହେଇଛି 18/1/2024, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଇ 18 ବି ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ମୁଁ ବି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଦିନ ହେଇଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେବା। ଏଇଠି ଡେଟ୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ଇସ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଉଛି, ଗୋଟେ ଦିନରେ ମୁଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 3/1/2024, 3/1/2024 ଏଠି ଦେଖିବେ, 3/1/2024। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଦିନ କଥା କହୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଦିନ ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ବି ହେଇନି, ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 3/1/2024, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ବି ହେଇଯାଇଛି 3/1/2024। ମାନେ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି 3/1/2024, ମାନେ ସେଇ ରାତି ଭିତରେ ହିଁ ସାଙ୍ଗସନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଠାରୁ ଆଉ କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ କିଏ ଦେଇପାରିବ କି? ଏତେ ଶୀଘ୍ର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କିଏ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଇପାରିବନି ଯେ ଗୋଟେ ଦିନରେ, ମାନେ ଗୋଟେ ରାତି ଭିତରେ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ବାହାର କରିଦେଇଛି। କାହାକୁ ବି ଫୋନ୍ କରିବାର ନାହିଁ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହେଲା କି, ମୁଁ କାହାକୁ ଖୁସାମତ କରୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 10ଟା 6 ହେଲା 35 ସେକେଣ୍ଡ, ମାନେ ମୁଁ ବୋଧେ ଭାବୁଛି ଆପ୍ଲାଏ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ କରୁଥିଲି ସେଟା 9ଟା ବେଳେ କରୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ସାଙ୍ଗସନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଠାରୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଆଉ କିଏ ଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ ଆପଣ ଆପଣେଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ବି ଯଦି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରିକ୍ ଦରକାର, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବି କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ ହେବ କହିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରିକ୍ ଦେଇଦେବି, ପ୍ଲସ୍ କେମିତି ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏମିତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଟ୍ରିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା କି, ପୁରା ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ଏମିତିରେ କରିପାରିବେ, ମୋବାଇଲ ହଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହଉ, ନୋ ଟେନସନ୍, କେଉଁଠି ବି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମୋର CSC ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ମୁଁ ବି କହୁଛି CSC ସେଣ୍ଟରକୁ ବି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସବୁ ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ବି ଯଦି ବି କିଛି ସେମିତି ଆସେ ଯେଉଁ ID ନହେଲେ କାମ କରିହେବନି
है कि ସେଇଟା ମୁଁ ଟ୍ରିକ୍ ଦେଇଦେବି ଆପଣ କେମିତି କରିପାରିବେ। କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ভিডিও কেମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ବା କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରହୁଛି ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ବି ଯୋଉ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହୁଛି।